Gladys Wanga bila maendeleo. Karoli Omondi. Mbali. Hakuna kazi yenye mnafanya. Titus Asiago. Endeni nyumbani, go you relax. There's no anything that you are doing. Karoli Omondi. Mtusaidie. One time. Mtusaidie serikali yake, tunaumia. Tunataka usaidizi. Ona sasa hivi nakaa na katu kama nguruwe, usaidizi. Kwa majina naitwa Celestine Inflete Sau, natoka hapa jijini Nyakia, niko katika grade la 9 katika shule ya Nyakia Comprehensive School. Na mnaona kama tunasumbukana, barabara zimeharibika. Sasa hii tumetoka shule hadi tukatoa socks na tulichagua watu wengi, MC wetu Titus Asiago, MP Karoli Omondi and CS Mbadi, and we don't know what they are doing because we are struggling. Yes. You can even see that now we are walking in the road and we are crying. We need help. Yes. Yes. Hata saa hizi unaona kama kulikuwa na matanga hapa na magari zimekwama huko na tunasumbukana. Serikali hatujui eti mnafanya nini. Hamuoni tunasumbukana jameni, si mtusaidie. Sasa serikali ikifika 2027 mwaka ujao mtakuja eti mnatafuta kura. Mkishatafuta kura kuna kitu yenye mtafanya. Mtakuja tu na maneno za uongo, mnapatia watu 50 bob na kuna vitu zenye mnafanya na mnakuja eti mnahitaji kura zetu. Mnahitaji kura za wakina baba na wakina mama na kuna vitu zenye mnafanya. Tunahitaji maendeleo, tutasumbukana hivi serikali. Si mtusaidie, tunasumbukana. Please help us. Kwa gavana wetu mama mheshimiwa Gladys Wanga, tunateseka. Wewe pia ni mama kama mimi. Mbona huwezi ukatoka nje utusaidie? Ona vile watoto wanalia njiani, wanateseka. Tunahitaji usaidizi, utusaidie. Tunataka haki yetu. Pesa ulizopewa unazipeleka wapi? Gladys Wanga unapeleka pesa wapi? Si utusaidie sisi kama watoto. Ona damu inatiririka barabarani, watu wanakufa. Ajali kila saa. Mimi natoka huko juu na kwetu inaitwa kwa Isau. Nikitoka hapo saa zingine narauka saa 11 nikuje shule. Na unaona barabara zimeharibika. Sasa tunateseka. Unapata unafika shule saa 2 na mwalimu ako darasani. Hakuna chenye unaelewa. Niseme somo la hisabati, hakuna chenye unaweza elewa hapo. Tunateseka. Sasa kulingana na next year election, kama hamjui eti mnaweza tusaidia wazazi wetu, na waambia ukweli, chagueni mwenye anaweza kuwasaidia, mwenye anaweza kuwafanyia uchunguzi hali zenyu. Si eti mnachagua watu tu, kazi yao ni tukutu na kutudanganya na kutupatia 50 bob. Nyinga en Milka Doyo Nyerere. Ruma Kaksingri East. Polling station miluongo ni Nyalkembo. To kama wantieni wan gi sida. Kanyo jaduong' othoka. Wan pod iting'o ji kitanda. Kitero kwalawo ndara kuma ndara nitie. Wating'o kitanda to wawuotho e puothe. Watero maiti wa mondo kuma odhi kawi gari. Sani kanyikelo maiti wa chakre nyocha Jakata oleo chakre tich adek nyaka kawuono ka Jakata ochopo dala waka. Ji kaka konyre onge. Sani pi kubiro, pi chokwa mo piny kucho. Kaka pi donji, sani koro chuno ni koro wamanyo ji e mier mondo koko wakwa mondo dhi omnwa pi. To kura to wagoyo. Wan ke yudo sitima onge korwa koni, ndara onge korwa koni, osiptal onge korwa koni, sikul onge korwa koni. Nyithindo mathin onge kaka dhi sikul. Nikech olalo nikech olalo maduong' ma ji ok kal. Koro wan wakia ni kura mwagoyo, wagoyo kura mane? Koro wach mar imiyo wa siling 200 cha wadagi. Sani wan tam. Gima litna ni pesa to nindo karwaka. Kendo pesa nindo mana magunga ka. Soba South kema pesa ninde. To wane mo winjo marach.
moingo kuonde te. Moloyo. Wane mowinjo marach ndara ni. Wan gi MCA mana nie Top God ni. Iluongo ni Titus Asiago. En oloso ndara madhi nyaka choma dala gi. To kendo en oloso gimoro amora madala gi to wato kuch wamokao ka. Wan gi moloso waonge kata chiel. Kanyo wane no pek. Aya, wan gi mbunge miluongo ni Karoli Omondi. Kamano. Wene mana go siasa e mbuge kucho. To mondo ngi area ne kaka area ne chalo otame. Okwainie kura. Koro wang'ne ng'ato ka ng'ato dhi chung'e gire motimo. Wan kwa yudo ng'ama loso nwa yo to wabiro miyo kura. Ng'ama ok tinwa odhi dala. Wagang'o? Onge gima bulo konyowa. Ma wang'ni kik ng'ato binwa ka liero no wuoyo nwa onyiso wa agenda. Onyiso wa gik motimo to gik mage wacho go tok gitim. Siling 50 maka gibiro to ging'eni wan e bungu wan ong'eche. Gimiwa 50 abich. 50 abich wan bimbi. 50 gima 50 konyo wa to onge. Kata sikaria kuota. Onge gimiyudo. Wal gi kura mwagoyo nono. Serikali konywa. Naitwa John Akot na ninatoka Nyakia School. Ona, MP wetu, njia ni mbaya. Naomba mtusaidie. Hakuna venye tunaweza enda shule. Hata maiti kupita hapa ilikuwa shida. Naomba mtusaidie. Hata venye material inaweza fika shule. Haiwezi fika. Naomba mtusaidie. Karoli Omondi, naomba utujenge barabara. Tunaomba tafadhali. Bwana John Badi, naomba utujenge barabara. Juu tunateseka hata kuenda shule. Ona vitu zenye nimevaa kwa mguu. Juu nimekosa hata gambut za kuenda shule. Naomba utusaidie tafadhali. Bwana Titus, naomba utujenge barabara. Juu tukifika shuleni late tunachapwa. Juu kuna matope hatuwezi fika shuleni haraka. Mwalimu wetu anatuadhibu juu hatufiki shuleni mapema. Tafadhali tunaomba sisi watoto kutoka Nyakia mtujenge barabara. Game. Hawa wakwamo gine uwe Nelson pasa mali. Na kaka yo chalo. Kaka vinyal kembuge ajang. Yang no se wewa kajipikie. Neyo badinyal kembo kaka chalo. Wakwamo kakidero. Wakwameyo yawa. Mapuchini watignade. Ya nyangreswa. Nyangreswa. Mtoka ok nyakalo wating'o maiti gi wiwa. Nyithindo kadhi sikul, nyithindo tindo. Nyithindo ok kal, koro wating' nyithiwa gi wiwa kwatere sikul. To jotelo to wan go. Wabunge nitie, MCA wan go, kata neno kwa ne kuma entie. Nyaka nwambi omulu, Mbunge ng'a ida mention. Mbunge marwa en Karoli Omondi. Nyaka ne waling' ni ombulu pok wanene, nyaka sani. Wakia kuma entie. Gilosnwa yo nyithindwa tia gi barore ne wach chuodho. Mtokni wating'o gi wiwa. Mama Nyoginga yandi wating'o gi wiwa. Sani jo jaduong' ni wating'o gi wiwa. Koro watim nang'o? Pinywa ni wane piny maradi. Jotendwa utimo makosa. Losnwa uru yo moa e sikul nyaka Kajairo ka. Nikech onge kaka ikal. Kata in mana gi cham onge ng'ama nyalo kawo. Yo madhi e skul onge kaka nyalo dhi onge. Yo madhi e sikul ema koro rach mogik. Onge kaka donjo e sikul. Kata gibiro saa 5 saa 6 ok wanyal wuoyo nikech Koromo wan mane wago kura kaje. Wan piny mane jo kama. Piny mane.